Dobrodošli u ladni show. Bravo, dobrodošli u ladni show. Evo nas u Čair. I šta da vam kažem, ako danas radimo kako se zove, bendove bivšeg rock'n'rolla. Može. Koje smo... A ne može samo rock'n'roll? Pa dobro, može od svačega. Od svačega. Ja sam, naprimjer, volao mnogo da slušam ovaj naš jedan, doduše, to je naci bend, znači naci rock'n'roll, Fish Stew. Fish Stew je jedan od dobrih bendova, ali dobro, malo je nacija, ali jebi ga, šta da se radi. Dobar ipak. Da. Ti, Mitiću. Nego... Odnosno, ovo je Dan and I Little Meat. Da, znači... Ajde, nemoj se posjeću. Pa može za recimo drugi band koji se meni onako dopada, to je jedan bosanski punk band. Punk band? Bosanski, da. Koji? No Smoking Allowed. No Smoking Allowed, odličan. Dosta dobar band, ovako, punkera i klasičan. Podsjeti me na Bosnu, iz Bosne volim dosta band što je bio White Button. White Button. Znači kao Mark Button, samo što je White Button. White Button. Ali oni nisu bili baš Bosanci, nisu bili više onako Jugoslavija, to je ipak. Jugoslovanci. Kao Bosna. Pa dobro, jeste. Dalje? Pa recimo isto još jedan punk band na kojoj smo bili 2008. ili 2009. na Exitu. To je Beijing's Duck. Beijing Duck! Beijing Duck! Kineski band. Dobro, žanrovski isto. Znači ima band koji posjećujemo, koji ne propuštamo, to je Cold Beer. Da. I naravno iz iste države Mustaches. Mustaches, da, Mustaches. To su genijalni bendovi za slušanje. Yes. Može dalje da spomenemo, na primjer, ovako, sećam se isto band koji uopšte nisam toliko voleo da gledam, a to ti je... Bread and Salt. Bread and Salt. Mislim da ga nikad nisam voleo. Nisam ja. Mislim da znam jednu pesmu, dve od njih, i to je to. Kao, znaš, realno. Samo bread and salt, samo bread and salt, Znaš koje ja mrzim te umetničke debilske bendove, tipa što se stripuju nešto. Tipa bend kao što je, recimo, Danilo's Impression of Vienna. Impression of Vienna. Znači, to je ljudi. Ne znam šta kažem, Margita is dead. Margita is dead. Tako te stvari malo je, znaš, malo je... Kao i Žuko Kvaritelji. Žuko Kvaritelj? Da. Pa Žuko Kvaritelj, znaš šta, svako voli Žuko Kvaritelje, svako i mrzi Žuko Kvaritelj. Kako se zove onaj band, ono... Zapremljena telajce nije dovoljna. Znaš taj band? Dobro, ja sam, znam što misliš. Da li je to ovaj Danilo's Impression? Ne, nije. Ne mogu se ti... Ova, kako se zove? Nije Ulaz u zgradu. A? Kausar, Ulaz u zgradu. Ne. A meni je asocirala prvo ovaj Discipline of Spine. Discipline of Spine? Zaboravio sam s vama, možda čak i jeste Discipline of Spine. Ma nije. Nebitno, to će pogledamo u internet. U internet. Ima car, ali mi je žao što su se raspali zbog njega. Defending Peace Stools. Šta? Defending Peace Stools. Branimir Šporića. None girl ever loved me. Okej, ajmo dalje. I to moram na 1.5 da se pusti. 1.5, samo 1.5. Samo 1.5. Gde smo stigli do... Da. Neki stvarno imaju glupe nazive, tako da malo glupo da ih neke... Znaš koga nismo naveli ovi što ih stalno idemo na njih? Pravoslavni Kelti? Pravoslavni Kelti, to je... Na njih sam mislio. Da. Band koji se ne propušta. Recimo njihova pesma Tamo daleko. Ja, to mi je miljena pesma. Tamo daleko? Tamo daleko. Bravo, da. To mi se isto sviđa. Onda ne znam... Ovaj bre. Kako se zove? Na E. Da. Enforcer. Da, kad si na vlast. Ne, usurper. I neko te smakne. Smak. Strašno. Da. To su dobri bendovi. Steamroller tad je. Steamroller.
Stvarno. Steamroller! Ali što ga nisu nazvali uopšte Steamroller, bebe? Steamroller je genijalno. Vrhunski. Steamroller, brate. Svi si, što mi smo Steamroller? I svaka pesma o čempresu i ljubavi. Kako, što ima još? Ima to ti komercijale, ima... A sve su glupe imena, brate. Katarina Velika. The Big... Da, The Big Katarina... Ne. The Big Katarina I. Pa, I. Ovo je mnogo teško. Garga. Garga. Znaš zašto Garga? Garga je skraćeno od Gargamel. Dobro. A Azra je skraćeno od Azrael. Boga bog. Azra. Usrana Azra. Šta je još ostalo? Electric Orgasm. Nije, Njih nisam ni slušao toliko. A ste pričao ja sad što mi se desilo što sam bio na ovaj put? A? Bio sam na put, znaš, znaš što mi se desilo? Ne. Brate, bio sam pre tog puta, ja sam stalno izlazio na pijacu ovde u Nišku pijacu, kod Tvrđa i pimplovao sam loptu. I stalno tako ja pimplujem i vidi me, brate, jedan inženjer. Pimplujem. Da, i pimpujem. I vidi me jedan inženjer. I taj inženjer kaže, brate, mora da igraš za naš klub i pošalje me u Radnički. Ja igram u Radnički i posle me pozove da igram za reprezentaciju. Idemo, napravimo mi reprezentaciju i idemo za Montevideo. Tamo odemo, osvojit ćemo svjetsko prvenstvo med imame. Vrati se sad ovde. Ti ste rekao, bio sam u kafanu gore u Vlase. U Vlasi si bio? U Donje Vlase, znaš. Dobro. Ja inače vidit će sljedeću epizodu, mnogo će bude zanimljivo. Da, neće kažemo sad šta je. Znači i u Vlase, brate, sedimo i znaš li kako se kaže u Vlase, na Vlaškom, kako kažu ove bre, kako se kaže pubic hair na našem, brate? Pubic hair? Ove bre, stidne dlačice. Kada sede stidne dlačice, kako se kaže? Kako se kaže? Sede vlasi na kurac.